Nikola Tesla je jedan od najvećih umova i pronalazača u Srbiji i u svetu. Izvesne, čudne navike su svakako bile prisutne u njegovom životu. Tri puta je za redom prao ruke i isto toliko puta obilazio zgradu pre nego što uđe u nju. Osjećao je veliku odbojnost prema ženskim minđušama, naročito bisernim. Pre nego što bi zalogaj prineo ustima, morao bi izračunati njegovu zapreminu. Imao je izoštrena čula, pa je tako tvrdio da može čuti grmljavinu na udaljenosti od 880 km. Verovatno najdublju i najdužu intimnu vezu Tesla je imao sa Katarinom Johnson, suprugom svog dobrog prijatelja Roberta Johnsona. Ona mu je napisala oko 150 pisama. Izuzetno je voleo golubove i bio očaran njima. For one last time, your Katy.